Сегодня 11 липеня 2024 года. Сегодня уже год, як нелюди забили Олеся Пушкіна. Великого белорусского мастака, выбітного діяча нашей хвали белорусского адраджэння, цудоўнейшего человека, белоруса. Забитый он был только тому, что был белорусом. Наши старые люди частяком казали, коли помирал белорус, что он отмучился. Вот починаючи с прилета в Беларусь Олеся Пушкіна после Дня воли 2021 года, это были страшные пакуты, які ён вытрымал, захавал беларускую мову, захавал беларускі светапогляд, і тады нелюдзі, прадстаўнікі лукашэнкаўска-пуцінскай банды забілі Олеся Пушкіна. Бо яны мараць забіць Беларусь, яны мараць забіць беларускую мову, яны мараць забіць беларускі народ. Шчырыя спачуванні всёй Беларусі, бо был забіты великий беларусец. На великий жаль, за этот год разом с годными словами про Олеся Пушкіна вельмі шмат казалася абсолютно пустого, бо мы живем в такі час. Тут нічога не зробіш. І мы яшчэ не отпомстили. А не за забойство Олеся Пушкіна, а не за той террор, які робіцца уже 4 гады лукашэнкаўска-пуцінскай банды в Беларусі. І гэта абсолютно несправедлива. Олесь, великий Олесь Пушкин, молися за Беларусь в небесной Беларуси. Даруй нам все провины наши, вольные и невольные. И нехай здарится цуд, и нехай твои мары про наш народ, про нашу краину здейснится, бо ты заплатил за гэта і сваім жыццём, і нават сваёй пакутніцкай смерцю. Великий Олесь Пушкин, прыгадайце его, прыгадайце іншых беларускіх палітвязняў, прыгадайце нашых пакутнікаў, якіх забіла гэтая лукашэнкаўская банда. Памятайце, памятайце пра сваіх, прыгадайце тое, што Беларусь мусіць вызваліцца. Жыве Беларусь!